Today is July 3rd. Nimobwidu. Bwidu. Okay, so Leo's going to talk about Nimobwidu. Nimobwidu tani kena mowi. Puri bagi taken bot. La abadim. Ringa wan pawa memo. Ringa tele memo ringa pap. Di aye temu bagi dokter ni mari ba school mek te hurin nymonien te ni yemba ay ele te ni gri baru te gatilit kurat ma alit te bagri baru apa di nyi femme te ni marsin nymoli Pugrin nen te ni yemba pan ringa pawo di kurat ma utelit si omatit bay nen gri bat iya kan anak apa di ni femme ni ota plena tani taken yembe bulu putani ni yemba tatane wan